Olčić. Neće Devetak, već će Đuahra. Devetak. Odlično za Đuahru. Đuahra, odlična je šansa. 1:0 vodi Rijeka. Imao je Šubarić loptu na ruci. Prošla je ispod. Rijeka je povela od 22. Sjajna, odlična lopta preko glave Fete Fetaja kojemu je nedostajao taj koji centimetar ne bi li to zaustavio. Odlučio je opaliti naš Đuahra, pogodio je pa možda čak i u Šubarića, ali dovoljno snažno da bi ta lopta na kraju završila ispod njegove ruke, završila u mreži i da bi Rijeka povela. Opet se nagužao peterac Lokomotive, opet je Pašalić i lopta je u mreži! Lopta je u mreži, upravo ono što su i htjeli, što su zamislili nogometaši Rijeke, uspjeli su izrealizirati. 2:0 vodstvo Fiumana. Sa tribina ogroman huk, zabio je Toni Fruk, kaže službeni spiker Rijeke. Odlična doskočica, poskočica. Toni Fruk, najbolji asistent Rijeke, sada već polako postaje jedan od najboljih strijelaca Rijeke ove sezone. Fino, krasno Pašalić za Petrovića, opet Fruk. Đuahra, odlično primanje, Đuahra! 3:0 vodi Rijeka, 49. minuta, jako lijepo. Zabio je prošle sezone u 5. kolu, zabio je 20. kolovoza 2023. Lokomotivi, svoj posljednji pogodak za Rijeku, zatim ga nije bilo čitave prošle sezone, vratio se ove, nije uspio još zabiti nikome, ali onda je danas zabio 2 komada prema Jankoviću. Zatim Vuković ne može to primiriti, nije uspio očistiti najbolje. Škorić, Vuković, strašno! 3:1 od 53. Otvorilo se drugo polovrijeme. Sjevaju prilike i sa jedne i sa druge strane, sada padaju i pogoci i sa jedne i sa druge strane. Genijalno je pogodio Vuković snažno. Goričan će odmah odigrati povratnu. Mudražija iz drugog plana i evo Lokomotive ponovno u utakmici. 3:2 od 56. Ili ne? Ili ne? Ipak označeno zaleđe. Odlično sada za Pašalića. Ispred njega je Pajač, Marko na Marka. Pašalić! Dame i gospodo, Marko Pašalić zna zabijati samo Eurogolove.